Zimwe mu nkuru ziri kugenda zigarukaho ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru zitandukanye zirimo n'inkuru ivuga ko FDLR ari umutwe rwose ngo ubu wamaze gufata iya mbere mu bijyanye no gutegura kongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Turuze kuganira kuri byinshi bikubiye muri iyi nkuru, turebe uko babipanga ndetse n'icyo u Rwanda rugiye gukora, turebe n'ingaruka bishobora guteza. Turi buze no kugenda tugaruka ku yandi makuru, aho ubusabe bwa Majoro Ntabakuze bwo gufungurwa bwanzwe kubera kurondogora akarenza amagambo urukiko rwemera. Ni byinshi, duhere kuri FDLR, ariko niba utarakanda kuri subscribe aka kanya niyo nguni cyo gihe rwose ngo ukandeho, niba warakanzeho sharinga izi nkuru kugira ngo ujye ubona byinshi tugenda dukora, byinshi tugenda tukugezaho. Duhere ku nkuru FDLR, aho nyuma y'imyaka 32 umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 uracyafite akayihayeho ko guhungabanya umutekano w'u Rwanda ku kiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Uyu mutwe ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wakomeje kuba ikibazo mu karere k'ibiyaga bigari, kuko ukomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'imvugo z'urwango n'ibindi bitandukanye, ariko byose bihuriye ku kuba ari bibi. Ibi ni nabyo byatumye abanyekongo bavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bahohoterwa, bakicwa ndetse bakanameneshwa muri iyi myaka yose ishize, bigizwemo uruhare n'ingengabitekerezo ya jenoside. FDLR ariko n'ubutegetsi bwa Kongo bukayitiza umurindi. FDLR foka rero mu rwego rwa gisirikare iyobowe na Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega, wungirijwe na General Major Cyprien uzaba akiriho uzwi nka Avec Maria. Iperereza rya gisirikare G2 riyoborwa na Brigade General Sebastien Uwimbabazi uzwi nka Nyembo Abdara, akaba ari nawe uhuza ibikorwa by'abarwanyi ba FDLR bakorera Masisi ndetse na Warikare. Ibikorwa bya gisirikare FDLR byitwa G3 biyoborwa na Brigadier General Rusier Nzabanita, mu gihe ishami ry'abarwanyi badasanzwe rizwi nka CLAP rikayoborwa na Colonel Pierre Celestin Rurakabije uzwi nka Simba Gureme. Amakuru y'iperereza yemeza ko kugeza muri Kamena 2025 FDLR yari igizwe n'abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10. Rero mu kiganiro ibingibi naguteguriye, tugiye kugenda tuganira kuri byinshi bijyanye n'uyu mutwe wa FDLR, inkomoko yawo, uburyo wagiye uhinduka mu myaka igera kuri 30 ishize, impamvu ukomeje kuvugwa mu bibazo by'umutekano byo mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'impamvu u Rwanda rukomeje kufata nk'ikibazo gikomeye. Rero niba ukunda ibiganiro byacu, ndakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru wagiye atandukanye tugenda tukora. FDLR watangira wibaza uti ni iki? FDLR ni umutwe witwaje intwaro washinzwe mu mwaka w'2000, ariko ukaba ugizwe hanini n'abahoze ari abasirikare ba FARC ndetse n'interahamwe bahungabanyije umutekano w'u Rwanda ndetse bakanakora jenoside, ariko nyuma bakaza guhungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma ya jenoside nyine mu mwaka w'1994. U Rwanda rero uvuga ko uyu mutwe abantu bawugize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kandi ko ukomeje kugira amagambo yo gucamo ibica abantu ndetse no kugenda bakwirakwiza ingengabitekerezo. Mu myaka yakurikiyeho ibikorwa byawo byiyagiye byibanda cyane cyane mu mashyamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo ibikorwa byinshi bya gisirikari byagiye bikorwa n'ingabo za Kongo ndetse n'iz'ibihugu bitandukanye, FDLR ntigeze iburirwa irengero ngo icike birangire burundu, kuko abasesenguzi bo bavuga ko impamvu
ari imiterere y'ubutaka ndetse ubwo butaka nyine bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bahungiye, kuba hari interahamwe ndetse n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ndetse n'ibibazo by'imiyoborere by'umutekano hariya bituma babona aho bihisha. Rero wakwibaza uti kubera iki bakomeje kugenda bagarukwaho bavugwa? Igisubizo nta kindi ni uko u Rwanda rwagiye rutangaza ko kuba FDLR ikiriho ari ikibazo gikomeye cy'umutekano ku ruhande rwa Kongo, ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro kiri mo n'iyindi mitwe nyine igiye itandukanye myinshi ikorera muri icyo gihugu. Ibi bituma ikibazo cy'umutekano mu karere gikomeza kuba imbogamizi, ndetse nyine u Rwanda ntago rwabura kugenda ruvuga yuko nyine ari ikibazo gikomeye kubera ko uyu mutwe twabonye ko hejuru ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda kandi bagifite n'imigambi yo kugenda bahungabanya umutekano n'ubundi w'u Rwanda. Birumvikana ko u Rwanda nyine rugomba kugenda rubigiraho ikibazo. Wakwibaza uti ibikorwa bya FDLR ndetse n'indi mitwe bafatanya bigira ingaruka ku basivile mu buhe buryo? Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo nibo bakunze guhura n'ingaruka zikomeye z'imirwano. Hari abaturage benshi bava mu byabo, bikorwa remezo bikangirika, ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ubuhinzi bigahungabana. Imiryango mpuzamahanga rero ikomeje kugenda isaba impande zombi kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Gusa FDLR iyo turebye nyine uburyo yitwara mu bikorwa bitandukanye igenda ikora, tubona ko iyo nta gahunda nyine bisa naho bitayireba. Ikibazo cya FDLR rero gikomeze kugenda kivugwa mu biganiro bitandukanye hagati y'u Rwanda na Kongo. Hari kandi ibiganiro by'ubuhuza byagiye biyoborwa n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga hagamijwe kugabanya amakimbirane ndetse no gushaka ibisubizo bya politike. Akaba ibijyanye n'abasesenguzi benshi bagenda bagaragaza ko igisubizo kirambye gisaba ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere, kubaka inzego z'umutekano zikomeye ndetse no gukemura impamvu zituma imitwe yitwaje intwaro ikomeza kubaho. Ni byinshi bigenda bigarukwaho kuri iyi FDLR kubera ko u Rwanda rushinja igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba gitera inkunga iyi FDLR, kandi FDLR ifite imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse kandi u Rwanda ruvuga yuko uwo mutwe unagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda ariko bagifite n'imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'ubundi. Rero birumvikana ko nta mpamvu u Rwanda rutakabaye ruvuga ko hari ikibazo. Rero ubwo mu gihe ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugora akarere, FDLR yo ikomeza kuba umwe mu ngingo zikunze kugenda zivugwa mu mpaka ya za diaspora ndetse n'umutekano, gisobanurwa nk'amateka nyine yayo. Ibikorwa byayo byose ndetse n'uruhare rwayo mu bibazo by'akarere bifasha gusobanukirwa neza impamvu ikibazo gikomeye gikomeje no kugenda kimara imyaka myinshi. Rero ubwo ikindi umuntu yavuga kuri iyi FDLR ni uko mu bibazo bitandukanye bigenda bihurirana n'ibibazo by'umutekano uba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba muri Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya Kongo, ivugwa yuko ikorana na FARDC ari zo ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo rero bakavuga yuko ngo ifashwa kugira ngo nayo ihindukire ifashe ingabo za Kongo kurwana na AFC M23 n'iyindi mitwe bibafatanya nyine isa naho nayo itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ifite naho hari ingingo zimwe na zimwe batumva kimwe. Rero iyi FDLR igafatwa nk'umutwe uteje ikibazo ku Rwanda, nubwo ubuyobozi cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa binyuze mu bayobozi bayo batandukanye bo badafata FDLR nk'umutwe uteje ikibazo, cyane ko nyine bo ku butaka bwa Kongo nta kibazo baba bateje, ahubwo bafatanya n'izo ngabo zabo kugenda basa naho bakora ibikorwa bya gisirikare nk'uko
babyita barwana intambara zigiye zitandukanye. Rero ni byinshi biba bigenda bigarukaho. Rero iyi FDLR ikavuga yuko ngo yiteguye guhungabanya umutekano w'u Rwanda uko byagenda kose, ngo ku kiguzi byaba bisaba cyose. Ubwo no gutegereza ngo tuzarebe uko bizagenda birangira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero mvuye kuri iyo nkuru nkubwire yuko ubusabe bwa Majoro Ntabakuze bwo gufungurwa bwanzwe kubera kurondogora. Ni byinshi nyine wagenda utekereza. Ndatekereza ahantu uri hose kurikiye The Quick Times News ucyumviye inkuru ubaye nk'usetsa, ariko inkuru koko ni ya nyayo, kuko ni inkuru ndi gusoma ku kinyamakuru Igihe. Ni inkuru yanditswe mu kanya gashize ku isaha y'isa yine. Urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha RMTC rwatesheje agaciro ubusabe bwa Majoro Aloys Ntabakuze bwo gufungurwa mbere y'igihe yakatiwe kubera ko yarondogoye akarenza amagambo asabwa kuwandika asaba mu rukiko. Majoro rero Ntabakuze yabaye umuyobozi wa batayo y'abaparakomando mu ngabo zatsinzwe XFAR kuva muri Kamena 1988 kugeza muri Nyakanga 1994. Urukiko rero mpanabyaha mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda ICTR ruherereye nyine i Arusha mu gihugu cya Tanzania, rwari rwaramuhamije gutegeka abaporokomando kwicira abatutsi ku musozi wa Nyanza tariki ya 2 Mata 1994 no mu ishuri rikuru rya EMTCAI ryakoze i Remera kuwa 15 Mata 1994. Rero ahahoze EAMCAI, Institut Africain et Milicieux de Statistique de l'Économique, ni ho hakoreye ishuri rikuru nderabarezi rya Kiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Nyuma hanahinduka ishami rya kaminuza y'u Rwanda. Urugerero rero ndetse urugereko rubanza rwa ICTR rwahamije Majoro Ntabakuze ibyaha birimo gukora jenoside, gutsemba no gutoteza ibyaha nk'ibyaha byakorewe inyokomuntu, rumukatira igifungo cya burundu, ari nako yarajuriye ndetse ku itariki 8 Gicurasi 2012 akatirwa igifungo cy'imyaka 35. Nyuma yo gukatirwa rero Majoro Ntabakuze yohereje gufungirwa muri gereza yo muri Benin hashingiwe ku masezerano yo gufunga abahamijwe ibyaha. Iki gihugu rero cyagiranye n'umuryango w'abibumbye tariki ya 22 Kamena 2026. Ntabakuze abinyujije ku munyamategeko we Sandrine Gaillon yandikiye IRMCT ayisaba kumufungura mbere y'igihe ashingiye ku kuba yararangije 2/3 by'igihano yakatiwe nk'uko amahame agenga uru rwego abiteganya. Kuwa 26 rero Kamena 2026 perezida wa RCMT ni Graciela Gatti Santana yamenyesheje umunyamategeko we ubwo n'uyu nguyu Ntabakuze ko amahame agenga uru rwego ateganya ko utanga ubusabe mu nyandiko abatagomba kurenza amagambo 3,000. Aka kantu reka ngasubiremo. Perezida wa IRMCT Graciela Gatti Santana yamenyesheje umunyamategeko wa Majoro Ntabakuze ko amahame agenga urwego ateganya ko utanga ubusabe mu nyandiko abatagomba kurenza amagambo 3,000. Uyu mucamanza rero yanasobanuye ko iyo bibaye ngombwa ko ayo magambo arenga utanga ubusabe abagomba kubisabira uburenganzira muri uru rwego, agasobanura impamvu zumvikanisha uburyo hakwiye kubaho iryo rengayobora
Graciela rero yagaragaje ko inyandiko y'ubusabe bwa Ntabakuze yarimo amagambo ibihumbi 4,636 arenze cyane umubare w'amagambo ntarengwa, kandi Ntabakuze ntiyabisabiye uburenganzira cyangwa ngo atange ibisobanuro ku mpamvu yatumye biba ngombwa ko arenga. Uyu mucamanza rero yamenyesheje Maître Gailo ko kubera ko umukiriya we nawe batubahirije ibiteganywa n'uru rwego, ubusabe bwabo bwateshejwe agaciro. Nka data yumvikana ko rero ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Ubwo rero The Quick Times News ni ikomeje gutega amatwi, banza ukande kuri subscribe, like, share ndetse na comment ujye ubona ibiganiro bitandukanye tugenda tukugezaho.